So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 12, Mohini Murti bewilders Lord Shiva, text number 35. Taigi šiandien toliau skaitome Šrimad Bhagavatam, 8 giesmę, 12 skyrių, 35 tekstą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Skane Retasi Sa Apasyat Atmanam Devamayaya Sadikritam Nripa Shrestha Sanyavartata Kashmalat Stane Retasiso Pasyad Atmanang Devamayaya Jadi Kritang Nripashreshta Sanyavartata Kashmalat Skane Retasiso Pashyad Atmanang Devamayaya Jadi Kritang Nripashreshta Sanyavartata Kashmalat. Skane, when fully discharged. Pilnai iškrautas. Retasi, the semen. Sėkla. Sa, Lord Shiva. Viešpat Šiva. Apasyat, saw. Pamatė. Atmanam, his own self. Save. Devamayaya, by the Maya of the Supreme Personality of Godhead. Aukščiausio Dievo asmens Majos dėka. Jidi Kritam had become victimized as a fool. Buvo nugalėtas kaip kvailys. Nripashreshta, O best of kings, O geriausias iš karalių. Maharaj Parikshit, Sanyavartata, restrained himself further. Susilaikė. Kashmalat, from illusion. Nuo iliuzijos. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. O Maharaj Parikshit, best of kings, when Lord Shiva had fully discharged semen, he could see how he himself had become victimized by the illusion created by the Supreme Personality of Godhead. Thus he restrained himself from any further Maya. Purport: once, when is agitated by lusty desires upon seeing a woman, those desires increase more and more. But when someone is discharged in the act of sex, the lusty desires diminish. The same principle acted upon Lord Shiva. He was allured by the beautiful woman Mohini Murti, but when his semen had been fully discharged, he came to his senses and realized how he had been victimized as soon as he saw the woman in the forest. If one is trained to protect his semen by observing celibacy, naturally he is not attracted by the beautiful woman, by the beauty of a woman. If one can remain a brahmachari, he saves himself so much trouble
in material existence. Material existence means enjoying the pleasure of sexual intercourse. Yan matanadi gridamedi sukam. If one is educated about sex life and is trained to protect his semen, he is saved from the danger of material existence. Vertimas ir komentaras jo dieviškos monybės Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada. O Maharadža Parikšitai, geriausias iš karalių, kuomet viešpačiui Šivai visiškai baigėsi sėkla, jisai galėjo pats suprasti, kaip buvo nugalėtas iliuzijos aukščiausio Dievo asmens. Tokiu būdu jisai susilaikė nuo tolesnės majos. Komentaras. Kuomet žmogus yra apimtas geismių troškimu, pamatęs gražią moterį, tas troškimas auga ir auga, bet kuomet sėkla yra išleidžiama, lytinio akto metu geismingi troškimai dingsta. Tas pats principas įvyko ir viešpaties Šiva atveju. Kuomet jį suviliojo graži moteris Mohini Murti, bet kuomet sėkla jo baigėsi, jisai grįžo atgal į sveiką protą ir suprato, kaip buvo nugalėtas, pamatęs gražią moterį miške. Jeigu žmogus yra apmokintas, kaip apsaugoti savo sėklą, laikydamasi celibato, jisai nebus patrauktas moters grožio. Jeigu žmogus gali išlikti brahmachariu, jisai išsaugo tiek daug sunkumų materialios egzistencijos. Materiali egzistencija reiškia mėgautis lytinių santykių džiaugsmu. Jeigu žmogus yra apmokintas lytinio gyvenimo, jis yra apsaugotas, kaip išlaikyti savo sėklą, jis apsaugo save nuo materialiaus egzistencijos pavojų. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganitan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Badijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So often this purport we can learn so many things. Taigi, iš šio komentaro mes galime tiek daug išmokti. One thing is that the form of woman is very beautiful. Pirmas dalykas, kad moteris yra labai graži. Why is the womanly form so beautiful? Kodėl moters forma yra tokia patraukli? Because it is modeled after Srimati Radharani's form. Todėl, kad jinai padaryta pagal Šrimati Radharanės formą. And Krishna is completely attracted by that form. Ir pats Krishna yra visiškai patrauktas šios formos. The all-attractive Supreme Personality of Godhead Pas patraukliausias, aukščiausias Dievo asmuo is attracted by Radharani. yra patrauktas Radharanės. And women are replicas. They have this similar form as Radharani, therefore they're naturally very attractive. O moteris yra replikos padarytos pagal Radharanį, dėl to ir jos turi patrauklumą. So why are we being told not to be attracted to the beauty of women? Taigi, kodėl mums yra sakoma nebūt patrauktiem One may moters say, grožio? well, Krishna gets to enjoy beautiful women, why not me? I mean, one could have. Galim paklausti, štai Krishna mėgaujasi gražią moterim, kodėl aš negaliu? Well, it's back to the old argument of the hand and the stomach. Tai yra tas pats argumentas rankos ir skrandžio. Is the food enjoyable by the hand or is it enjoyable by the stomach?
ar maistu mėgaujasi skrandis ar ranka. Krishna is the rightful enjoyer of the beautiful women. Krishna yra, turi teisę mėgautis gražią moterim. Prabhupada even one time he said, collect all the beautiful women and give them to Krishna. Prabhupada kartą sakė, surinkite visas gražias moteris ir duokite jas Krishnai. And he will dance rasa dance with them. Ir jisai šoks su jam rasa šokį. So it's not our position to enjoy women. Taigi tai nėra mūsų padėtis mėgautis moterim. If you do, you're trying to take the position of Krishna. Ir jeigu tai darote, jūs priimat Krišnos And padėtį. that tendency to want to take Krishna's position is what got you into this mess to begin with. You understand? Your tendency to want to enjoy women is what brought you into the material world to begin with. Būtent šita tendencija mus ir patalpino į šitą materialų pasaulį. So therefore, one has to understand, I should not become mystified or enamored by these pretty girls. It's not good for me. Todėl žmogus turi suprast, kad manęs turi neužburti šitos gražios merginos. Tai nėra man palanku. I should take my tendency to be mystified and enamored and apply it to Krishna. Šitą tendenciją būtų užburtam reikia pritaikyti Krišnai. I remember when I was a young hippie singer-songwriter visiting the Hare Krishna temple back in 1969 in San Francisco. Kamet 69 metais aš būdamas jaunas hipis dainų rašytojas lankiausi Hare Krishna centre. I didn't know anything about this philosophy. Aš nieko nežinojau apie šitą filosofiją. The hippies had a different philosophy. Nes hipiai turėjo kitokią filosofiją. But they taught me one brahmachari taught me how to chant japa. Bet vienas brahmacharis pamokė mane, kaip kartoti džapą. And he showed me the picture of Krishna on the wall. Ir parodė man Krišnos nuotrauką. He said, just like you're attracted to beautiful women, you should become attracted to the form of Krishna. I was going, wow, that's pretty amazing. Ir jis mane pamokė, kad lygiai taip, kai tave patraukia gražios moteris, tave gali taip sužavėti Krišna. But actually it's a fact, you see. If you just become attracted to the form of Krishna, Jums tiesiog reikia būti sužavėtiem because Krišnos everything is formos. contained within Krishna. Nes viskas yra Krišnoje. Your desire to enjoy the beautiful women is automatically satisfied because the beautiful women are part of Krishna. Jūsų troškimas mėgautis gražia moterimi automatiškai yra patenkintas, nes nes graži moteris yra dalis If you Krišnos. have a billion euros, Jeigu turite 1 milijardą you eurų, automatically have a million euros, you see. jūs nepergyvenat, kad neturit 1 milijoną eurų. So one might think a beautiful woman is like a million euros, you see. Taigi, graži moteris yra kaip milijonas eurų. Wow, a beautiful woman. Wow. You know, when I think, be excited about it, you see. When I get excited, oh, a beautiful woman. Žmogus gali būti sužavėtas. But that beautiful potency, her beautiful potency is just a little fragment of Krishna's beautiful potency. Bet jos ta grožio potencija yra tik tai maža dalelytė Krišnos grožio. So if you become enamored with Krishna, Taigi jūs, jeigu patrauks Krišną, then anytime you see a beautiful woman, you won't think, I'd like to enjoy her. tuomet kiekvieną kartą, kai matysite moterį, jūs negalvosite, o, kaip būtų smagu You'll think, pasimėgauti. she is enjoyable by Krishna. Jūs galvosite, o, Krišna jie mėgaujasi. And Prabhupada said, as I explained yesterday, Ir kaip aš vakar pasakiau, Šila Prabhupada minėjo, that's how we can enjoy women. tokiu būdu mes galime Engage them in Krishna's service. mėgautis moterimis, And then you can užimdami enjoy jas unlimited tarnystę. beautiful women. Tokiu būdu galima mėgautis You don't need neribotai. to enjoy them personally. Jūs nepas mėgaujatės. But if you engage them in Krishna's service, then you get better enjoyment than if you try to enjoy them on your own. That's the point. Bet užimdami jas tarnystę, jūs gaunate dar didesnį pasitenkinimą. So we don't say don't enjoy women. We say learn how to enjoy women. Taigi mes nesakom nesimėgauti moterim, mes sakom By saying that išmokti, they're all kaip engaged in mėgautis. Krishna's service. Tai yra pasistengiant, kad visos jos būtų užimtos tarnauti And Krišnai. then we become satisfied, you see. Ir tada mes esam patenkinti. It mentions here how one becomes lustier and lustier upon seeing a woman. Čia yra paminėta, kaip kad žmogus pamatęs moterį tampa geismingas. And that lust increases, but when the semen is discharged, then the lust goes away. Ir tas geismas auga, kol nėra prarandama sėkla. So one may think, well, I'll get rid of this lusty desire just by passing semina, then I'll get over it.
Taigi žmogus gali galvoti, galiu atsikratyti šitų geismingų troškimų, praradė sėklą. The way to get free from this lust is just go ahead and enjoy sex, and then it's not bothering me anymore. Tiesiog pasitenkinsiu lytiniais santykiais ir manęs nebeneramins That's the lytiniai material troškimai. philosophy. Tokia yra materiali filosofija. Or there's something called the playboy philosophy. Arba taip vadinama playbojaus filosofija. Whenever you're lusty, just have some sex, and that way you're cool off, you see. Kai tik tai turi geismingų troškimų, tai užsimk lytiniais santykiais ir ataušia. But that doesn't really, only works temporarily. Bet tai veikia tik tai laikinai, Because the lust comes back, and then again you want to have sex. nes geismas vėl grįžta. And you indulge, and then again you want to have sex. Ir jūs vėl užsimat lytiniais santykiais ir vėl And what geismas happens grįžta. every time a man passes semen? Ir kiekvieną kartą vyras praranda sėklą He loses his potency. ir praranda savo potenciją. There's a Sanskrit word urdhva retasa, which means semen rising or semen rising. Yra toksai sanskrito terminas, kuris reiškia kylanti sėklą. If a man can withhold his semen, then it rises to his brain and nourishes his brain for understanding the subtleties of Vedic wisdom in a very, very sweet and profound way. Jeigu vyras gali sulaikyti savo sėklą, tuomet ji pamaitina jos smegenis ir jos sugeba suvokti pačius It also subtiliausius protects his Vedo body. It also protects his body against disease ir taip pat apsaugo jo kūną nuo ligų and sudden death also. ir nuo staigios mirties. And senility. Senility means you come, Ir an beprotybės. old man becomes, he becomes like a blabbering idiot. Nuo he lost his senatvinio brain power. marazmo. Becomes senile, you see. So, even the professional boxers, Netgi profesionalūs boksininkai. they know before you go for that big fight, you don't pass any semen. Jie žino, kad prieš didelį mūšį negalima prarasti sėklos. Because they know it weakens you. When you pass, a man is weakened when he passes semen. Nes jie žino, kad tai nusilpnina juos. Some men are so foolish, they masturbate regularly. It's just insane. Kai kurie vyrai yra tokie kvaili, kad reguliariai masturbuojasi, tai yra visiška beprotybė. They have an itch and they want to scratch it, you see. Jeigu kažką niešti, jie iškart nori It's the pasikasyti. most stupid thing you could ever do in your life. Tai yra pats kvailiausias dalykas, Because kokį the itch galime doesn't daryti. go away. It just keeps, your whole life you'll be itching. Nes tas nežulys niekur nedingsta, visas gyvenimas jūsų bus kaip What nežulys. does Prabhupada say? Ką Prabhupada sako? He says, tolerate the itch. Prabhupada sako, reikia toleruoti tą If you niežulį. tolerate the itch, it'll go away. Ir jisai išnyks. And then Mr. Lust won't bother you anymore. Ir misteris geismas jūsų nebekankins. When Mr. Lust comes to check in at the hotel of your heart, Kai misteris geismas ateis į jūsų širdies there'll be a big viešbutį, sign, no vacancy. jisai suras didžiulį ženklą, laisvų vietų nėra. So Mr. Lust will have to go to somebody else's heart to find a room. Taigi jis turės keliauti kažkieno kito širdį, kad surastų savo vietą. So everyone should cultivate this brahmachari consciousness. Taigi visi turi kultivuoti šitą brahmačario Even if sąmonę. you want to get married and have kids, that's okay. Net jeigu norite susituokti ir turėti vaikų, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, I've been prepared to have sex 100 times if I can produce saintly children. tai yra viskas gerai. Bhaktisiddhantas Sarasvatė sako, kad jeigu aš turėčiau Krišnos sąmonės vaikų, aš esu pasiruošęs 100 kartų turėti lytinių santykių. Household life is not a license for unrestricted sex. Bet šeimos gyvenimas tai nėra leidimas užsimti nereguliuojamais lytiniais Householder santykiais. is allowed sex once in a month after chanting 50 rounds right after the menstrual cycle. That's it, nothing more. Šeimos gyvenimas yra skirtas lytiniai santykiai skirti tik tai pradėti vaikams tik kartą per mėnesį, tik sukartojus 50 ratų džiapos. For producing a child Tik tai tam, kad pradėtų after vaiką. getting the blessings of the spiritual master. Ir tik gavus dvasinį mokytojo That means palaiminimus. no condoms, no birth control pills. Tai reiškia, jokių apsisaugimo priemonių. You have to try to make your wife pregnant. Reikia It's not for stengtis, enjoyment. kad moteris pastotų. Tai nėra skirta pasitenkinimui. And you can do it once a month after chanting 50 rounds. Ir tik kartą per mėnesį, po 50 ratų. So that's also considered brahmachari, you see. He's a brahmachari. That's such a householder who is following the regulated principles. He's called grihastha brahmachari. Taigi, toks šeimos žmogus, kuris seka šiais principais, taip pat yra vadinamas grihasta brahmachariu. Some devotees have this mistaken idea that household life means you can have sex as much as you want. It's completely, totally wrong. It's not a fact.
Kai kurie atsidavusiai teigia, kad šeimos žmonės gali turėti nereguliuojamus lytinius santykius. They Tai yra have not visiškai read Prabhupada's books and they're concocting these bogus philosophies. neteisinga filosofija, kuri nėra pateikta Prabhupados knygose. This movement is based on Prabhupada's books. It's not based on popular opinion. Šitas judėjimas yra grįstas Prabhupados knygomis, ne populiariamis We idėjomis. have to follow Prabhupada's books. Reikia sekti Prabhupados knygomis. So one should learn how not to pass semen. That is called sex education. Taigi, žmogus turi išmokti, kaip neprarasti sieklos ir tai vadinama lytiniu išsilavinimu. These foolish rascals, they say sex education means we got to teach our little children how to use condoms. They call that sex education. Šitie kvailiai sako, kad lytinis išsilavinimas tai reiškia išmokinti vaikus, kaip naudotis apsisaugojimo priemonės. This is demoniac. Tai yra visiškai It's demoniška. satanic. Tai yra It's satanistiška. evil. Tai yra blogis. It's wicked. Tai yra It's raganiška. despicable Bjauru, that they would do such a thing. kad jie daro tokius It dalykus. shows these leaders have no brains. They've passed too much semen. Tai rodo, kad šitie lyderiai tiek daug sieklos prarado, kad They have no nebeturi good smegenų. brains. They have no good brains. Nebeturi gerų smegenų. Sex education means how to withhold semina. That is sex education. Lytinis išsilavinimas reiškia, kaip sulaikyti sieklą. And then you become very intelligent person. Ir tuomet jūs tampate labai You have išmintingu. good health. Turite gerą You have sveikatą long life. ir ilgą gyvenimą. You see, even up to the end of your life, you'll have a very clear brain. Net savo žiloje senatvėje turėsite labai aišku protą. So this is sex education is required. Taigi, toks lytinis How išsilavinimas to yra remain brahmachari. reikalingas. Kaip būti brahmachariu. So perhaps there's some questions. Taigi, manau, kad kilo jums kažkokių klausimų. Okay, let's see. Question. Sometimes senior devotees completely ignore Vaishnava etiquettes, rules and regulations, for example, eating in the Bajari room. Well, those are not senior devotees. Kartais vyresniai atsidavusiai visiškai nesilaiko Vaišnavo etiketo. Pavyzdžiui, valgo pudžeriniam. Anybody who takes Prasadam in the Bajari room is a junior devotee. Na, iš tikrųjų, tai nėra vyresnis atsidavęs. Bet kas The senior valgo devotee should teach them, don't do such nonsense aparads against the deities. pudžeriniam, jis yra jaunas atsidavęs ir vyresniai turėtų jį pamokinti. They don't accept any authorities and they don't listen to anyone. What to do with such a behavior? Ir jie nepriima jokių autoritetų ir nieko neklauso, ką daryti. Report them to the temple president. Nuveskite jį į pas šventyklos prezidentą. It's his duty to enforce the rules here. He's Tai- the enforcer. Tai jo pareiga, kad visi čia laikytųsi And he taisyklių. may empower others to help him enforce the regulations. Ir jisai gali įgalinti kitus, kad jie irgi verstų. This is not a laikytis hippie taisyklių. hostel. Tai nėra hipių buveinė. This is an ashram of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tai yra jo dieviškos malonybės Šilas Prabhupados ašramas. And we follow Prabhupada's rules here. Ir čia mes sekam Šilas Prabhupados And taisyklių. if you will stubbornly want to refuse to follow Prabhupada's rules, then you don't come here. That's all I can say. Ir jeigu jūs norite nesilaikyti Prabhupados taisyklių, tai geriau jūs čia neteikite. This is a place for people who want to follow the instructions of Srila Prabhupada. Nes čia vieta, kur žmonės nori laikytis Prabhupados taisyklių. Okay, any other questions? Yeah. O jeigu vis dėlto žmogus nenori keistis, nu, va, tarkim, čia tas pats klausimas būtų, tada ar reiktų tą žmogų paprašyti kitą tarnybą atlikti, ar kažkaip, nu, iš gailestingumo vis tiek leisti toliau tęsti tą tarnybą. Galbūt daug kartų prašai ir jis vis tiek, nu, savo daro. So in the same case, if someone does not want to change, so we should give him another service, or we can let him to continue that service. If somebody's not happy with their service? Not wanting to change his behavior. Well, if somebody says, I'm going to take Prasadam in the Bajari room, and I don't care what anybody says, I don't see how changing his service. Well, you could send him out on the road distributing books, so he can't eat in the Bajari room anymore, yeah. Nu, gal ir gera mintis, jeigu kas nors sako, aš negaliu nustoti valgyti pudžerniam, tai galima jį siūsti platinti knygų ir jis tokiu būdu nustos Because on valgyti. the road, you can eat Prasadam wherever you want. Nes gatvėje galim valgyti prasadą, kur nori. You can eat it in the Sankirtan van, you can eat it in a park, wherever you want, you can take Prasadam. Gali parke, gali Sankirtanos autobuse. So if they don't want to,
If they refuse to follow the rules of the majority of the deity department, let them go out and preach. Taigi, jeigu jie atsisako laikytis pudžerinių taisyklių, tegul eina pamokslauti. Yeah. O jeigu tuo atveju, kai buvo tas klausimas apie Vašnavą etiketą, jeigu šventiklos prezidento taip pat neklauso? If someone does not listening temple president, so then what to do? Who's their spiritual master? Are they initiated? Ar jie inicijuoti, kas jo dvasinis mokytojas? The spiritual master should be informed. They refuse to follow the temple authorities. Tuomet reikia informuoti jų dvasinį mokytoją. And it's the spiritual master's duty to make sure they follow the temple authorities. Dvasinio mokytojo pareiga pasirūpinti, kad jo mokiniai sektų šventyklos autoritetais. It's like if one of my disciples refuses to follow the temple president, I want to know about it. Kaip pavyzdžiui, vienas mano mokinys atsisako, jeigu sekti šventyklos autoritetų nurodymais, aš noriu apie tai žinoti. We want all of our disciples to follow the temple authorities. Mes norime, kad visi mokiniai sektų šventyklos autoritetais. That's how I was trained by Prabhupada. Taip mane apmokė Šrila Prabhupada. He told me to do whatever the temple authorities say. That's what Prabhupada trained me. Taip mane apmokė, tai daryti viską, ką šventyklos autoritetai So sako. if you're my disciple, or you're a disciple of any guru in ISKCON, you must follow the temple authorities. Taigi, ar jūs būsite mano mokinys, ar bet kokio kito ISKCON guru, jūs turite sekti Otherwise, šventyklos you're not pleasing autoritetais. your spiritual master, you're not pleasing Srila Prabhupada. Kitu atveju jūs nepatenkinat nei savo dvasinių mokytojų, nei Šrilos And Prabhupados. you're not connected with Krishna. Ir neturit ryšio su Krišna. And you won't go back to Godhead either. Ir negrįžti į dvasinį pasaulį. Anyone who act in a defiant way, an offensive way in the company of devotees, they won't go back to Godhead. Guarantee they will not go back to God. They will take birth again in this material world. Garantuotai tie, kurie įžeidinėja citavusius, jie neis į dvasinį pasaulį. Yes. Ar maistas turi geismą įtakos, taip? I wanted to ask if food has influence, impact to our lust. Yes. What you eat can affect your consciousness. Taip, tai, ką tu valgai, įtakoja tavo sąmonę. If you have 50 gulab jamuns, it's very likely you'll get lusty. Jeigu suvalgysi 50 gulabdžamūnių, labai daug šansų, kad If you tapsi stuff your geismingas. belly, then it's just like there's the tongue, there's a straight line, the tongue, the belly, and the genitals. There's a straight line. Yra tokia tiesi linija liežuvis, pilvas ir genitalijos. So if you overindulge your tongue, that means you overindulge your belly, and then who's the next in line? Jeigu per daug tenkini savo liežuvį, reiškia per daug tenkini savo pilvą, o kas yra sekantis? The genitals will say, well, you've indulged your tongue and the bellies, now it's my turn. Tavo genitalijos sakys, na, pilvas ir liežuvis patenkintas, dabar mano eilė. So therefore, do not overindulge your tongue and your belly. Todėl netenkink per daug savo liežuvio ir pilvo. But don't be a fanatic either. Bet taip pat nebūk fanatiškas. I remember when I was a young brahmachari, I was at a Ratha Yatra festival in New Orleans. Pamenu, kai buvau Ratayatros festivalyje, būdamas dar jauno brahmachariu. And I had a nice, simply wonderful in my hand. Ir One of turėjau those nice sweet balls, you know. nuostabų saldainiuką. I was getting ready to pop in my mouth. Ir įsidėjau į savo burną. And one brahmachari came up and he said, "Stop! Ir vienas brahmacharis priėjo ir sako, liaukis. That's a dhoti whitener." Tai yra dočio baliklis. In other words, if you eat that sweet, you're going to get lusty. You'll have to get rid of your saffron dhoti, start wearing a white dhoti, become grahastha. If you eat that sweet ball, you're going to become a grahastha. Tai žodžiais tariant, jeigu tu valgysi šitą saldainį, tapsi geismingas ir tapsi grihas ir turėsi pakeisti savo I dhoti. simply laughed at his fanaticism, Taigi aš paprasčiausiai nusijuokiau iš jo fanatizmo. and I relished that sweet. Ir pasimėgavau to And he saldainį. got married shortly after that. Ir jis labai greitai And I remained a strong brahmachari for many, many years after. susitokė, o aš išlikau brahmachariu daug metų. So don't be fanatical either. Taigi nereikia būti fanatišku. But you have to find a proper balance. You don't want to be, you don't want to overeat nor do you want to undereat. You got to find the right balance. Taigi reikia rasti tinkamą balansą, reikia nei persivalgyti, nei badauti. You don't want to take too many sweets, nor should you completely abstain from sweet. Nereikia nei per daug saldumynų valgyti, nei visiškai nuo jų susilaikyti. You have to see what works for you. You experiment with your own body and see what
what, how much of prasadam and what types of prasadam best facilitate you in your service to make you happy in Krishna consciousness. You have to experiment and see what works for you the best. Reikia eksperimentuoti ir žiūrėti, kiek ir kokio prasado padaro jūs laimingų Krišno sąmonėje. But the direction is to move towards reduction of eating and sleeping. That's the direction we're moving. Bet mūsų kryptis, link kurios mes judam, tai mažinti valgymą ir miegojimą. When I was a young brahmachari, the idea of reducing eating was like is inconceivable to me. Kuomet buvau jaunas brahmacharis, sumažinti valgymą, šitą idėją man buvo nesuvokiama. Torture. O badavimas buvo kaip kančia. But somehow or other over the years, things changed. Bet metams bėgant, dalykai keičiasi. I enjoyed fasting yesterday. It was like a pleasure for me. Man vakar pasnikaut buvo kaip džiaugsmas. When I was young, it was torture, you see. Bet kuomet buvau jaunas, tai buvo askezė. So if you keep following this process naturally, without even endeavoring, just keep chanting Hare Krishna, relishing the kirtan, relishing the association of devotees. Taigi, jeigu tu tiesiog tęsi kartoti mantrą, jeigu tu mėgausiesi būti su atsidavusiais, mėgausiesi kirtanu. Just stay in this process and the lusty tongue and the lusty desires that will naturally go away in due course of time. Taigi, ilgainiui natūraliai geismingas liežuvis ir troškimai išnyks. And you feel so good. Ir jausiesi labai gerai. You feel so fine. Labai puikiai. You feel like chanting all the time. Jausies lyg pastoviai kartotum šventą vardą. Next question. Materialiam pasaulyje labai lengva susižavėti kažkuo tai va tokiu va konkrečiu ten žmogumi, nes viskas labai konkretu, viskas apčiuopiama, gali pamatyti žmogaus savybės, ten visa kita, bet su Krišna yra visiškai kitaip, nes mes nežinom nei koks jis, nei galim jį patirti, nei ten su juo pabendrauti, nei pašnekėti pačioj pradžioj, yra sunku labai užmėgsti tą ryšį. Tai klausimas būtų, kaip tada atkreipti Krišnos dėmesį į save ir kaip pajust, kad jisai realiai dalyvauja mūsų gyvenime. To become attracted by some material person is very easy, but Krishna, we can't see, we can't feel him. So the question is how we can feel his presence, how we can feel that he is acting in our life. Nama. Šventas vardas yra atsakymas. Krishna Nam. Krishna Nam is so sweet. Šventas vardas yra toks saldus. Actually, seeing has many meanings. Iš tikrųjų, matymas turi daug prasmių. Someone says, well, I just made some homemade ice cream. Kažkas gali pasakyti, aš pagaminau ledų. And you say, well, let's see what it tastes like. Nagi, pažiūrėkim, kokio jie skonio. So in that case, you're seeing with your tongue. Tokiu būdu jūs matote savo liežuviu. Or someone makes a new CD. Arba kas nors pamatė naują, padarė kompaktą naują. The latest hot kirtan tape. Patį geriausią kirtano juostą išleido. And they say, well, let's see what it sounds like. Ir galim sakyti, pažiūrėkim, kaip čia skamba. So in that case, you see with your ears. Tokiu būdu jūs matote savo ausim. So there's different kinds of seeing. Taigi matymas turi daug prasmių. So, Krishna, you can see Krishna immediately. Taigi Krishna galite iškart pamatyti. Krishna, 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 Krishna. You can associate with Krishna immediately. Galite iš karto bendrauti su Krishna. Do you think Krishna is not present? Galvojat, kad Krishnas nėra? Do you think he is not present? Galvojat, kad nėra čia? Krishna is fully present. Krishna čia pilnai. In this age of Kali, he appears as his name. Kali amžiuje jisai nužengia kaip šventas vardas. So, my dear devotee, Taigi, brangus atsidavusiai, simply you must fall in love with Krishna's name. paprasčiausiai įsimylėkit Krishnos vardą. Rukmini never saw him. Rukmini niekad irgi jo nematė. She never saw Krishna. Never. Niekad. She only heard about him. Tik tai išgirdo apie jį. But when she heard about Krishna, Bet kaip jį išgirdo, her heart went completely to Krishna. jos širdis visiškai I atsidavė. want no one but Krishna. Nori tik Krishnos. I won't settle for anyone but Krishna. Nieko kito. And now these rascal family members, O šitie niekšai šeimos žmonės, they have arranged for my marriage to Shishupal. jie organizuoja mano vestuvės su Šišupalos. Siaubas. I only will have Krishna, no one but Krishna. Aš noriu tik Krishnos. So she
She found a trusted messenger, Taigi jis rado patikimą pasiuntinį, a brahmana, brahmaną, a trusted Brahmin messenger. patikimą brahmaną She wrote a pasiuntinį. letter, please come and kidnap me letter to Krishna, Ir parašė Krišnai, prašau, ateik ir pagrok mane. and sent it via the brahmana. Ir per brahmaną tą žinią pasiuntė. Krishna never seen her either. Krišna taip pat niekad jos nematė. But the love came through in that letter. Talk about a love letter. Bet per tą laišką meilė The atėjo. love came through in that letter that Krishna immediately said, okay, I'm going to come and kidnap you right now. Taigi Krišna sako, toj pat ateinu ir pagrobsiu tave. So you had to become kidnapped by Krishna. Taigi tu irgi turi būti Let pagrobta him Krišnos. steal your heart. Tegul jisai pagrobė tavo Krishna, come and širdį. take me. I'm yours. You see. Krišna, ateik ir pavok mane. Why don't you be like Rumini? Kodėlgi nebūti kaip Rukminė? She never saw him. Niekad jo nematė jinai. She just wrote a letter. That's all. Tik tai parašė laišką jam. So you should always be writing a letter in your heart. Taigi turi nuolat rašyti laišką savo Krishna, širdyje. now I belong to you. Please come and take me away. Krišna, aš tau priklausau, prašau, ateik ir pavok mane. Yes. Jūs pirmai kalbėjot, kad viskas prasideda nuo liežuvio, kai mes valgom, o kaip yra su pradžialpa ir tokiam šnekom, ar irgi tai takoja kažkiek mūsų geismą, ar čia daugiau kas liečia maistą? You were speaking about tongue, and I want to ask about prajalpa. If we speak prajalpa, it is also affect our lust. Absolutely. Žinoma, The more you talk prajalpa, you become lusty. kuo daugiau šnekat tauškalus, tuo daugiau jūs tampate geismingas. So no prajalpa. Taigi, jokios prajalpos. I remember when I joined the ashram there with Vishnu Jan Maharaj on 2906 Dancy Street in Austin, Texas. Kai aš Ostinė atėjau gyventi į ašramą pas Višnu Džaną There Svami, were some rules posted on the wall, ant sienos buvo taisyklės. straight from the Swami. Svamio taisyklės. And one rule was no relative topics allowed. Ir viena iš taisyklių - jokių tauškalų. You could only talk about Krishna in the ashram. You weren't allowed to, you couldn't talk about anything but Krishna in the ashram. It wasn't allowed. It was forbidden. Tik apie Krišną kalbos. So, don't talk prajalpa. Taigi, nekalbėkit prajalpos. You have to think, are these words glorifying Krishna? Turim pagalvoti, ar šitie žodžiai padeda šlovinti Krišną. Am I speaking in such a way that Krishna will be pleased with me? Ar aš šneku taip, kad Krišna būtų That patenkintas? Prabhupada will be pleased with me? Ar Prabhupada manimi bus That patenkintas? the senior devotees will be pleased with me? Ar vyresni atsidavusiai bus My patenkinti Guru manimi? Maharaj will be pleased with me, you see. Ar Guru Maharaj bus patenkintas manimi? This way you have to be introspective. Tokiu būdu jūs turite būti Don't just be like a introspektyvus. little, dog or a monkey. Nebūkite tik kaip šuo arba bežionė. You have to be a human being. Reikia būti žmogum. Prabhupada says a gentleman thinks twice before speaking anything. Šila Prabhupada sako, kad džentelmenas pagalvoja 2 kart prieš ką nors So sakydamas. control your tongue. Taigi kontroliuokit savo liežuvį. And actually the tongue is your key for spiritual advancement. Ir iš tikrųjų liežuvis tai yra raktas dvasiniam tobulumui. This is why it's explained by Rupa Goswami. Todėl Rupa Gosvamis ir apibūdina. Atakshi Krishna namadi nabhavet grayam indriyai sevon muke hi jivado svayam eva spadatyadaha. Nobody can understand the transcendental name, fame, forms, pastimes of a Lord with his blunt, materially contaminated senses. Niekas negali suprasti Krišnos formos, žaidimų, pavidalo ar vardo su savo materialiomis juslėmis. But if one engages in devotional service, Bet jeigu žmogus užsiima atsidavimo tarnystę, jivado means beginning with the tongue. pradėdamas ją nuo liežuvio, Then the transcendental name, fame, forms, pastimes, etc. of the Supreme Court of the Supreme Lord become revealed to him. tuomet Krišnos šlovė, žaidimai, pavidalas ir vardas jam atsiskleis. Rupa Goswami explains that by this engagement of the tongue in Krishna Katha, Rupa Gosvamis apibūdina, kad užimdami savo liežuvį Krišną Katha, you become spiritualized. jūs tampate dvasingi, You become Krishnized. krišnatizuojatės, You become transcendentalized. transcendentalizuojatės. So, you have control over your consciousness. Taigi, jūs turit kontroliuoti savo sąmonę. Would you like to remain in mundane consciousness? Ar norite išlikti materialioj sąmoniai, Or would you like to be Krishnized?
Ar spiritualized, transcendentalized, norite būti sudvasintos sąmonės, to where all your senses become Krishnized and you can experience Krishna with every sense. kad visos jūsų juslės taptų sudvasintos ir jūs galėtumėte suvokti Krišną. In other words, if you will engage your tongue strictly in Krishna's service, then all of your senses will become connected with Krishna. Your eyes, your ears, your nose, every one of your senses, your sense of touch, every one of your senses will become connected with Krishna. Kitai žodžiais tariant, jeigu savo liežuvį užimsite tarnauti Krišnai, tuomet automatiškai visos jūsų kitos juslės taip pat bus It's actually užimtos. mystical. Čia visiškai mistinis If procesas. you will engage your tongue in Krishna's service, then all of your senses will become connected with Krishna. Jeigu savo liežuvį užimsite tarnauti Krišnai, automatiškai From the visos tongue, juslės. everything unfolds. Nuo liežuvio viskas priklauso. Therefore, the most important thing for a devotee to do is the most important sense to monitor very carefully is your tongue. Todėl atsidausiu, pats svarbiausias dalykas, ką reikia stebėti, tai savo liežuvį. Only prasadam goes in, Tik prasadas įeina and only Krishna comes out. ir tik Krišna išeina. You see, Krishna in and Krishna out. That's the perfection of the tongue. Krišna įeina, Krišna išeina. Liežuvio Now, for your tobulumas. job or your work, you may have to talk some mundane topics. Bet dėl darbo ar tarnystės Just like you're a fireman, reikia kalbėti kartais. and you may have to say, "Give me the hose." Pavyzdžiui, jūs kaip gaisrininkas galite pasakyti, duok man šlangą. That's all right for occupational duties. Tai viskas gerai dėl veiklos. But beyond that, the tongue should always be vibrating Krishna Katha. Bet anapus to, liežuvis turi vibruoti tik tai Krišna katha. Next question. Yeah? Prie to pačio, bet tarkim, nu, aš bent asmeniškai aš nesu dar tokio lygio, kad galėčiau vien tik apie Krišną kalbėti. Ir tarkim, aš ir, tarkim, turiu draugės, mes kažką mokomės ar universitete ir vis tiek tu šneki apie mokslus, tu šneki apie visokius tokius dalykus, nu jie nėra tiesiogiai susijęs su Krišna. Ir tiesiog taip, nu neišeina dirbtinai atsižadėti visko ir šnekėti tik apie Krišną. Ir norėjau paklausti, ką tuomet daryti, ar tiesiog kažkaip nebešnekėti, nu, ką mokytas. In my life I have studies and I have some friends and it's not so easy to just stop to speak not about Krishna. It's like impossible to do it immediately. So what to do? Choose your friends wisely. Tada išmintingai pasirink savo draugus. You should make your friends with those who help you to advance in Krishna consciousness. Draugauk su tais, kurie tau padeda tobulėti Krišna sąmonėje. And be merciful to those who are not, but they shouldn't be your friends should be devotees. Ir būk gailestinga tiem, kurie nepadeda, bet tavo draugai turi būti atsidavusiai. And you can maintain friendship with your non-devotee friend. Gali išlaikyti draugystę su savo neatsidavusiais draugais. Tai viskas But you gerai. should deal with them only in such a way that you're actually helping them to advance. Bet bendrauti su jais taip, kad padėti jiem You tobulėti. don't need their association. Tau You don't need it. nereikia jų. Not necessary. All you need is devotee association. Tau reikia tik atsidavusiųjų. But you can maintain your relationship with them to benefit them. Bet gali toliau su jais bendrauti tam, kad jiem tavęs reikia. Just like I have an old friend when I was a kid. There was a boy, his name was Bobby Henshin. He was a friend of mine, lived down the block. Kaip kad aš turiu seną draugą. So after I became a devotee, I went and visited him one time. Taigi, kai aš tapau atsidavusi, nukeliavau jį aplankyti. And we had a program. We cooked a dinner. We offered it to Krishna. We had a kirtan. We had a program with us, a Krishna conscious program. Ir pas jį mes pagaminom vakarienę, ją paaukojau aš Krišną ir turėjom tokiu būdu tokią programą. He bought some books. Jisai nusipirko knygų. So you don't need those relationships. You don't need them. You don't need them at all. Taigi, Just give them up. There's no loss if you give them up completely. tau visiškai nebus jokio praradimo, jeigu neturėsi tų But for santykių. their sake, you can maintain the relationship for giving them Krishna. Bet dėl jų naudos, tu tos santykius gali išlaikyti tam, Your kad duoti jiems closest friends Krišną. should be devotees. Bet artimi draugai turi būti And if they're atsidavusi. not, that's a sign of some contamination in your heart. You have to really see them. Ir jeigu taip nėra, tai yra ženklai tavo širdies It's užterštumai. some dirt in your heart. If you're more attracted to them, you are devotees. There's some dirt in your heart. Jeigu tave daugiau traukia, draugai You have to neatsidavusi. seriously consider what dirt I have in my heart. I'm taking these people, non-devotees, as my best friends. You have to really see there's some dirt in your heart. And you have to get over it. Yeah?
Aš labiau klausiu apie baktus draugus, nes aš tokių kaip nebaktų praktiškai neturiu draugų, bet nes kad ir baktas draugės ir jos yra, kaip baktas, praktikuoja džepą, kur to viskas gerai, bet vis tiek yra tos temos, kurios, yra susiję, netiesiogiai su Krišna. Ir tu pasako, kaip tu jautiesi, kaip ką tu ten, vis tiek, neišeina vien tik apie Krišną šnekėti ir kad ir, sveikata, mokslai vis tiek, kažkas yra tokio, kad ir su baktais. Vat aš dėl to labiau klausiu. I have friends only devotees, but with devotees we also sometimes speak about health, sometimes we speak about our studies. Oh, these are devotee friends and they don't want to talk about Krishna? What kind of devotees are they? Tai atsidavusi draugai ir nekalba apie Krišną. Tai kas per atsidavusiai? They have to become real devotees. Are they initiated? Jie turi tapti tikri atsidavusiai. Ar jie inicijuoti? The poor guru, that's all I can say. He has some dead weight. Help their spiritual master, make them Krishna conscious. The spiritual master has to pull this dead weight of people who don't want to talk about Krishna. That's dead weight for the spiritual master. Padėkit jų dvasiniam mokytojui, padėkit jom tapti Krišnos sąmoningam. Have mercy on their guru, make them Krishna conscious. Būkite maloningas jų guru, padėkit jom tapti Krišnos sąmoningam. You have to be, you should read from Prabhupada's books together, you should have kirtan, that's devotee friendship. Atsidavusi draugystė reiškia kartu skaityti knygą. Go out on book distribution together. Eiti knygas paplatinti. Come to the temple together. Kartu ateiti šventyklą. If you're getting together with devotees and you're talking nonsense, then that's not very good thing. Jeigu su atsidavusiais šnekat plepalus, tai nėra labai gerai. One has to learn, a preacher learns how to elevate any conversation he's having into Krishna consciousness. Išsilavinęs pamokslautojas turėtų mokėti bet kokią temą nukreipti į Krishnos So, that sąmonę. means you're not a preacher. Reiškia, nesat pamokslautoja. You have to learn how to take any conversation and turn it into Krishna Katha. Reikia žinoti, kaip bet kokį pokalbį So I want you nukreipti to become a preacher, a į real Krishną. preacher. Taigi nori, kad jūs taptumėte tikrą And when you're pamokslautoją. talking with these devotees, your studies, how's it going? Well, that's very good. I'm happy to hear your studies are going well, but you know what the ultimate goal of our studies is? O, mokslai, kaip įdomu, bet ar žinote, kokie yra aukščiausi mokslai? To be able to become better situated get more earning power so we can give better support to the movement. Taigi, materialių mokslo tikslas yra gauti daugiau pinigų, kad sustiprinti mūsų judėjimą. You can get better employment, you see. Kuo geresnis įsilavimas, tuo For galim what purpose? gauti Sense gratification? geresnį darbą, kokiu So you can tikslu, buy a Mercedes-Benz or a Rolls-Royce or kad something? nusipirkti mašiną geresnę. No. You want more earning power so you can give financial support to this movement. Ne, mes norime That's daugiau uždirbti education. pinigų, kad galėtume padėti savo judėjimui. That's the purpose of studies. Toks yra Mundane tikslas materialaus To get įsilavinimo, earning power so I can give more money to this movement. kad uždirbti daugiau pinigų ir padėti šitam judėjimui. These things have to be understood. Šitos dalykus reikia suvokti. Our devotees need a lot of training. That's all I can say. There's a lot of very untrained devotees in this movement right now. They don't understand how to practice Krishna consciousness properly. Mūsų judėjime dabar yra daug atsidavusių, kurie nežino, kaip tinkamai praktikuoti Krišnos sąmonę. It has to be strong training. Todėl turi būti stiprus apmokymas. So I'm trying to do my little bit to help. Ir aš stengiuosi, kiek galiu, kad And padėtų. my wife also. Ir mano žmona taip Let's hear pat. from her now. There may be a strong training also, but how much one is willing to take. Go ahead and say it into the mic. There may be a very good training, but how much one can take, that depends. Gali būti ir labai rimtas Recipients has to apmokymas. be also worthy of it. Yeah. Bet klausimas, kiek žmogus So the priima point tą is that mokymą. The real senior devotees may get very good training, but how much they're willing to take it. Tikrai vyresnieji atsidavusiai gali labai duoti gerą apmokymą, bet nebūtinai mes jį priimam. That's why preaching is an art. Todėl pamokslavimas yra menas. Preaching is an art because it means you not only give the training, but you give it in such a way that they can't resist taking it. Pamokslavimas reiškia ne tik duoti pamokymus, bet juos duoti taip, kad žmogus negali It's like they used to say atsisakyti jų about Tamal priimti. Krishna Maharaj. Kaip, pavyzdžiui, Tamal Krishna He's Maharaj. so hot, he's like pickles. Jisai kaip piklsas. He's so hot, you can't stand him. Jisai toks aštrus, kad negali And he's pakęsti. so sweet, you can't resist him.
Bet toks saldus, kad negali spjauti. And he was a very powerful preacher for training his disciples. He could be very heavy, very, very heavy. Wow, like very heavy. Taigi jis buvo labai labai griežtas. And then he's so sweet and charming, just like, you're like, completely mellow it out. He could whap you and then completely mellow you out. Bet tuo pat metu toks švelnus, kad jūs tiesiog įsilydote. It is still remains, Huh? it still depends on the hearer and how much they take it. That's true, but the more the preacher is expert, helps. In that regard, I will argue again. Prabhupada is very expert preacher, but how many we are following Prabhupada? Bet visgi galų galia priklauso nuo to, ar žmogus priims. But Prabhupada, I'll give you an example. I agree with you, but it's both things are true. I'll give you the example of myself and the devotees that preached to me to try to make me a devotee, and how they were completely unsuccessful in doing that until I met one devotee named Vishnu Chandra Maharaj, and he was completely successful in doing that. They were all preaching the philosophy. The same philosophy. Oh. Nuo to, koks pamokslautojas yra ekspertas, taip pat priklauso, kiek žmogus priims, bet ir nuo to, ar jisai priims. Ir pavyzdys yra, kada mokytojai pamokslavo vieni atsidavusiai, mokytojas nepriėmė, ir kada Višnudžanas Svamis pamokslavo, tada mokytojas priėmė. They were all telling me the same thing, to surrender to Krishna and follow Prabhupada. They were all telling me the same thing. Nors visi jie sakė, kad reikia atsiduoti Krišnai ir Šilai Prabhupadai. But when the other devotees told me, it was like, join the military, Bet kai atsidavusiai sakė, tai atrodė lyg į armiją reikia stoti. Put on your uniform, cut off your long hippie hair, cut off your beard, Nusiskusk and join the barzdą, army. užsidėk uniformą. It was like that. I remember one devotee said, we have to follow the higher authorities. Ir vienas atsidavęs pasakė, reikia sekti aukštesniais autoritetais. And here I was, a hippie singer-songwriter, and I went, ooh, that's horrible. How you can say such a thing, Ir man kaip hipių dainų rašytojai tai skambėjo kaip pats baisiausias dalykas. But then I met Vishnu Chandra Maharaj. Bet kuomet sutikau Višnudžaną Maharadžą, He didn't say, we have to follow the higher authorities. jis nesakė, kad reikia sekti autoritetais. He said, just give your love to Krishna. Jis sakė, duok savo meilę Krišnai. So as they were both presenting the philosophy, they were doing it in different ways. Taigi jie abu pristatė tą pačią filosofiją, bet darė tai skirtingais būdais. Depends on the recipient also. I agree with you. Bet vis viena galų galia tai priklauso nuo to, ar žmogus Because priima. I was more ready at that time also, it's a fact. Faktas, kad aš buvau daugiau pasiruošęs tuo When I metu. first met the devotees, I still thought I was going to become the next Bob Dylan. Kuomet pirmą kartą sutikau atsidavusius, norėjau tapti Bobu Dylanu. Because somebody told me I was going to make it. I was told even I was going to be a superstar. Nes kažkas man sakė, kad būsiu superžvaigždė. And people grouped on my music so much, they told me I was going to be a superstar. And I believed it. Ir aš tikėjau to. So I was, who needs to be a Hare Krishna when I'm going to become a superstar? I was thinking like that. Taigi, kas nori tapti Hare Krishna, kai gali tapti But superžvaigždė? Some people, then I got some bad response. People said, I hate your music. Bet vėliau sutikau žmonės, kurie pradėjo sakyti, aš nekenčiu tavo muzikos. And I started to get a little bit more sober about this whole idea, Ir aš pradėjau bejoti tą idėją, kad aš tapsiu superžvaigždė. Became introspective and, trying to find God and all that kind of Ir stuff. pradėjau ieškoti Dievą. And then I met Vishnu Chandra. Ir tuomet sutikau I Višnudžaną. was changed, it's a fact. But still, his style of presentation was quite different. And those other devotees that preached to me, even the other devotees who were with Vishnu Chandra, they turned me off, I'll tell you quite frankly. Bet galiu pasakyti, Let me kad finish. And in my singer-songwriter days, I had these real flashy pants. aš turėjau tokias They're like a quilt. kelnes, You'd see them a mile away. They stood out, kurias galėjai iš very mylės flashy pair matyti. of pants. And one brahmacharini, she said to me, Ir viena brahmacharinė man pasakė, those pants are sense gratification. šitas kelnes yra jūslinis pasitenkinimas. And I was really turned off. Ir man nepatiko. But Vishnu Chandra Maharaj, he didn't say that. He said, why don't you sing some of your songs at our Sunday feast? Bet Višnudžanas Svamis sako, o kodėl tau nepadainuot savo dainų per sekmadienį? So it was around the same time, I was in the same mood, but Vishnu Chandra Maharaj knew how to engage me, the others didn't.
Taigi, Višnudžianas Svamis žinojo, kaip mane užimti, o kiti ne. So it does, I agree with you, but both factors work there. Taigi, aš sutinku, bet abu faktoriai yra. Ir kvalifikacija pamokslautojo, ir kvalifikacija to, kuriam pamokslaujama. I'll give you the other example. There are so many. You cannot judge from one example. A rain can be dropping everywhere. The earth absorbing the earth, fertile earth will absorb the water. A rock will not. Lietus, kuomet lyja, žemė minkšta įgersta I was the same person, vandenį, the same time. bet uola neįgers. It was the spring of 1971 in Austin. It was the same me hearing from different devotees. Bet mano pavyzdys rodo, kad tas pats aš, klausydamas iš skirtingų The atsidavusių, gavau skirtingai Brahmacharini turned me įkvėpimą. off like anything, Brahmacharini mane telling me įpykdė, my pants were sense gratification. pasakiusi apie mano kelnes kažką. And Vishnu Jan, he actually sang. He sang one of the songs of he sang a Jefferson. We did a Jefferson Airplane song duo together. That's how much he engaged my propensities. Bet Višnudžianas Svamis dainavo kartu su manim. If you want to get to heaven, it was on our album Volunteers. If you want to get to heaven, Toks tuo metu buvo populiarus albumas ir mes kartu su juo over on dainavom. the other shore, stay out of the way of the long-tongued liar. Oh, good shepherd, feed my sheep. It was a song the Jefferson Airplane did. It was about Jesus. Ir ta daina buvo apie Jėzų. And no devotee in ISKCON would preach like he did. Ir joks Iskono atsidavęs taip nepamokslavo. He was Kaip the jisai. only... Imagine here he is singing a duet. We were driving down the highway in the Įsivaizduojat, Jeep, mes dainuojam, singing a duet as the sun is setting in the western horizon. važiuojam su We're singing a džipu duet driving from San Marcos up to Austin, Texas. ir dainavom su juo populiarią dainą. He knew the art, and Prabhupada recognized it. Jisai žinojo tą meną ir Prabhupada tai He pastebėjo. said he's personally a very nice devotee, and he makes very nice devotees. Jisai pats labai geras atsidavęs, dėl to ir daro labai So gerus the style atsidavusius. of presentation does make a difference. You can't say it's all one. Taigi taip, kaip pristatoma filosofija At padaro the same skirtumą. time, the attitude of the hearer also makes a difference. Tuo pat metu klausytojo nuotaika taip pat daro Proof is skirtumą. there in the nectar devotion. Ir to įrodymas yra atsidimo nektarė. Prabhupada gives the example of sex. Šila Prabhupada duoda lytinių santykių For pavyzdį. pregnancy to happen, the man has to be potent, Tam, kad atsirastų and the neštumas, woman has to also be potent. tiek vyras, tiek So the moteris turi potency būti comes from both vaisingi. sides. Taigi tai yra iš abiejų If pusių. the woman is potent and the man is not potent, no kid, no Jeigu child. moteris yra nevaisinga, o vyras vaisingas, vaikų And if the nebus. other way around, no child. Jeigu priešingai, The irgi man nebus has to have vaikų. sexual potency, the woman has to have sexual potency. Bet turi būti abu vaisingi. So the hearer has to be proper, Taigi klausytojas turi būti tinkamas and the speaker has to be proper. ir kalbėtojas turi būti And tinkamas. then they become pregnant with Krishna consciousness. Ir tuomet jie bus apvaisinti Krišnos sąmonę. If the speaker is very qualified and the hearer is not, it won't happen. Jeigu kalbėtojas labai kvalifikuotas, o klausytojas ne, nieko nebus. If the hearer is qualified and the speaker is not, it will not happen. Jeigu klausytojas yra kvalifikuotas, o If the šnekėtojas speaker is ne, qualified and the hearer is qualified, then magic happens and there's an awakening of Krishna consciousness. tik tada stebuklas gaunasi, kuomet abu yra kvalifikuoti. You are giving your example. If you were a good hearer and you knew that the Mataji who said that your pence is for sense gratification, if you are a good hearer and if you had thought that this is for my benefit, you will take it. Jeigu būtų geras klausytojas ir girdėtų apie tas kelnes, jis suprastų, kad tai mano nauda ir jisai I priimtų. was too, wait, let me respond to that. Let me finish. I was too damn self-centered to be able to accept it. Let's put it Tuo that metu aš way. buvau per daug savanaudis, kad tai priimti. My superstar quilt pants, she said there's sense gratification. Mano superžvaigždės kelnes, juslinis pasitenkinimas, to aš parodysiu. Actually, I gave them up, I ended up in a brahmachari dhoti. Iš tikrųjų, aš jas pakeičiau į brahmacharį duoti. And I was so convinced by Vishnu Jan Swami. Višnudžianas Svamis mane taip įtikino. I had written 300 songs. Tas 300 dainų, kurias aš parašiau, 300 songs I had written during my career as a hippie singer-songwriter. 300 songs. 300 dainų buvau parašęs.
And I moved into the temple, I threw all those songs in the temple trash can. Ir kai nuėjau į šventyklą, visas jas išmečiau iš šiukšlių dėžę. And then the temple president said, you know, Sankirtan Prabhu, we're having a hard time paying our rent this month. And can you sell your guitar, please, so you can pay our rent? Ir šventyklos prezidentas sako, mums čia trūksta pinigų, gal ir savo gitarą parduotum. So without a moment's hesitation, I said, yes. Ir I surrendered devotee, now I sell my guitar. tą pat akimirką sutikau, I taip. immediately called one of my hippie friends. He came over and bought it, $200, and that paid the rent. Nuėjau pas My savo guitar hippie was draugą gone ir $200 buvo mano My songs were rankose. in the garbage can, and my guitar was sold to a hippie friend, and that was it. Dainas išmečiau, o gitarą pardaviau hippiams. You see? Because Vishnu Jan Maharaj had inspired me. Todėl, kad Višnudžianas If I can Svamis give my įkvėpė life to mane, Prabhupada, I will become awakened, and I will in Krishna consciousness. kad jeigu aš atiduosiu savo gyvenimą Prabhupadai, mane, Okay, your turn. An intelligent person can take the gold from a filthy place also. bet išmintingas žmogus gali paimti auksą ir iš nešvarios vietos. It's also, she's reminded us, it's also stated that one can accept gold from a filthy place. Taigi yra šventraščiuose sakoma, kad auksą galima rasti ir nešvarioje vietoje. And that is the one hope I have. That is one hope that I do have. Ir tai viena viltis, kurią aš turiu. That even though I'm very filthy, Net jeigu aš esu labai nešvarus, I'm very dirty and filthy, I have to admit it. I'm a very dirty, filthy person. My turiu heart is pripažinti. completely contaminated. mano širdis pilnai ištaršta. But I have a desire to give this gold of Prabhupada's teachings to the whole world. Bet turiu troškimą duoti šitą auksinį Prabhupados mokymą visam And because pasauliu. gold can even come from a filthy place, I have this hope that even though I'm a dirty, filthy rat, Ir kadangi auksą galima paimti net iš that nešvarios I can do vietos, something to make this world Krishna conscious. aš turiu šitą viltį, kad galiu kažką padaryti, kad šitas pasaulis taptų Krišnos sąmoningas. Any other questions? Dar klausimų? Yeah. So how to rise this listening? So how to rise this listening qualification and speaking qualification? Tai kaip padidinti šitą kalbėjimo kvalifikaciją ir klausimo kvalifikaciją? So how to rise this propensity of listening and propensity of speaking? How to elevate it? Yeah. Speaking, you don't have to worry about. Apie kalbėjimą nereikia galvoti. Just hear from senior Vaishnavas. Paprasčiausiai reikia klausyti iš vyresnių Hear atsidavusių. Prabhupada, read Prabhupada's books, hear Prabhupada's lectures. Klausyti Prabhupados paskaitų, skaityti Prabhupados knygas. If you don't read, you understand English? Ar supranti You do. angliškai? Then you can order Prabhupada's lectures. Taigi galima parsisiųs In Prabhupados fact, knygas. you bring me a flash drive, I'll give you a whole collection of Prabhupada's lectures you can hear. Jeigu duosi man flashą, aš tau įrašysiu visas Prabhupados paskaitas. I have about 500 lectures on a little flash drive. I can give you a copy. Kokius 500 galiu įrašyti. And anybody who wants that can have about 500 Prabhupada's lectures. Bet kas nori, galiu aš Just duoti. bring me give a flash drive to the servants, and I'll give copies of all these lectures. to Tik mano anybody who mokiniam wants them. paduokite flešiuką ir aš įrašysiu. And so hear Prabhupada as much as you can. Taigi klausyt Prabhupados kiek Read his įmanoma books daugiau. as much as you can. Skaityti jo knygas kiek And įmanoma any daugiau. preachers who are purely presenting the message of Prabhupada, hear from them as much as you possibly can. Ir bet koks pamokslautojas, kuris And this way your atstovauja hearing will become perfect. Prabhupados mokymus, And you klausyti iš become jo a kiek įmanoma first-class daugiau. preacher automatically. Ir automatiškai Just tapsi by repeating pirmos what klasės you've heard. That's all you gotta pamokslautojas. do. I don't invent anything. Nieko aš neišrandu. I've done a lot of reading, a lot of hearing over the last 43 years. Aš per 43 I metus got daug this huge klausiau ir skaičiau. accumulated stockpile of things that I've heard. Ir daug visko išgirdau. From Prabhupada, from my godbrothers also, I've heard Savo so many things Dievo brolių, iš Šilas that Prabhupados. have helped me to advance in Krishna consciousness. Ir tai padeda man So I have tobulėti. this huge stock of beautiful philosophical concepts, Taigi aš turiu labai didelį kiekį filosofinių koncepcijų. great pearls of wisdom. Perlų išminties. And I just travel all over the world sharing them because I want this movement to take over the world as soon as possible. Ir keliauju ir dalinuosi šiais perlais, I nes want noriu, all of kad you to kuo become pure greičiau devotees. visi taptų tris I want atsidavusiais all of you to become empowered preachers. ir taptų galintis Because we pamokslautojais. need a new paradigm for this planet. Nes tai atneš naują, If you notice, Era. this planet is going to hell. jeigu pastebėjai, šitas Every pasaulis day eina į it's getting pragarą. worse. Kiekvieną dieną prastėja reikalai. So this movement now is to take over the world Taigi mes norim, kad šitas judėjimas paimtų by visą pasaulį. education, by Įsilavinimu. educating people and what is the actual goal of human life. Mokindami žmonės, koks yra tikras So I tikslas. want all of you to hear very carefully
Taigi noriu, kad jūs visi I klausytumėt want all labai you to become dėmesingai. fixed up in these principles. Noriu, kad įsitvirtintumėte I want šiuose all of you to get principuose. initiated. Noriu, kad visi gautumėte And I want all of iniciaciją. you to preach very vigorously for the rest of your lives to elevate this country and the whole planet to the Transcendental Platform. Ir visą gyvenimą labai rimtai pamokslautumėte tam, kad visą šitą žmoniją pakeisti. Please do this. Prašau, darykite tai. And you're going back to home, back to God. It is guaranteed. Ir jūs garantuotai grįšite atgal namo And you'll pas be Dievą. tasting the sweetest nectar at every minute of your life. Ir kiekvieną savo gyvenimo akimirką ragausite saldžiausią Inconceivably sweet nektarą. nectar you'll be experiencing at every minute. Nesuvokiamą, saldžiausią nektarą. So we will stop here. Taigi čia sustosim. And we thank you all very much. Achulabai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Shriman Sankarshan Adhikari Maharaja ki.